ke malatsi a le mararo a ntse a botsolotswa. Motlhokofadiwa o na amega fa botswa ka karolo eo abuti wa gagwe a ntseng le yone go mo thusa. And the two of you didn't decide to call the other brothers or the family or the elders and say, let's hear what the accused has to say about this. Abduaka wamthaba pastor haholo. 5 minutes. Morago o na tswelela ka go tlhabakakiwa ka dipotso. Go le jalo a itsetsepela. Ma'am, how did you manage to deceive your grandmother that something terrible happened to you? And I'm now talking, first of all, physically. Ke khonne ntate. Ke khonne ha ke tsebe le nna jwang but ke khonne. Jwalo ka ha ke hlalositse hore ho thulo ke sekeka ba ka bua le kunutu lenana ke le kunutu la rona re le babedi le moqusua ha ona motho a tlame a tsebe ka lona. Motlhokofadiwa a re molatofadiwa o mmeteletse gararo dingwaga di le 40 tse di fetileng. A re ona le ka go motswala molomo ka ranta le maswitsi. Molemo ne motho SABC News, Pretoria.